Helo, eirian dwi, croeso I Uned 5. Heddiw yma, da ni'n mynd I edrych ar batrwm newydd. Da ni'n mynd I ddysgu sut I ddeud I was born ac I was brought up. Iawn? Mae'n hawdd, ond rhaid I chi gofio dau beth da chi wedi dysgu o'r blaen. Iawn? Oce. Felly, I ddechrau, be ydy I was born, I was brought up? Wel, yn Saesneg, da ni'n galw o y passive, yn Gymraeg y goddefol, iawn? Felly, mae'n rhywbeth sy'n digwydd I chi, iawn? Felly, enghraifft yn Saesneg, passive smoking. Da chi ddim yn smocio, ond mae o'n digwydd I chi, iawn? O'r gorau. Felly, sut da ni'n neud hyn yn Gymraeg? Wel, yn gyntaf, rhaid I chi gofio sut I ddeud cael yn y gorffennol. Felly, nawn ni ymarfer, iawn? Sut da chi'n deud I had? Mi ges I, iawn? Sut da chi'n deud you had? Mi ges di. Sut da chi'n deud he had? Mi gaeth o. Ella newch chi glywed mi gafodd o, ond mi gaeth o. Iawn? Okay. Sut da chi'n deud she had? Mi gaeth hi. Sut da chi'n deud we had? Mi geithon ni. Sut da chi'n deud they had? Sorry, you had. Chi. Mi geithoch chi. Ac yn ola, sut da chi'n deud they had? Mi geithon nhw. Iawn, felly dwi'n deud o, dydwch ar fôl I. Mi ges I. Mi ges I. Mi ges di. Mi ges di. Mi gaeth o. Mi gaeth o. Mi gaeth hi. Mi gaeth hi. Mi geithon ni. Mi geithon ni. Mi geithoch chi. Mi geithoch chi. Mi geithon nhw. Mi geithon nhw. Iawn? Hawdd o'r gorau. Rhan 2 rwan. Sut da chi'n deud mai? Mai. Fy. Iawn? Sut da chi'n deud your, ti? Dy. Iawn? Sut da chi'n deud his? Ei. Sut da chi'n deud her? Ei. Yeah. Sut da chi'n deud our? Ein. Sut da chi'n deud your mwy nag un person? Chi. A sut da chi'n deud the? Ei. Iawn? Felly, da ni'n mynd I wneud jigsaw. Mi ges I fy. Mi ges di dy. Mi gaeth o ei. Mi gaeth hi ei. Mi geithon ni ein. Mi geithoch chi eich. Mi geithon nhw ei, efo I. Iawn? O'r gorau. Rwan ta. Sut da chi'n deud my work? My work. My job. Iawn? Fy ngwaith. Dydwch chi fy ngwaith. Iawn? Sut da chi'n deud your work? Ti. Dy waith. Sut da chi'n deud his work? Ei waith. Iawn, felly treigliad trwynol, fy ngwaith. Treigliad meddal, dy waith. Treigliad meddal, ei waith. Iawn? Sut da chi'n deud her work? Dim treigliad, ei gwaith. Sut da chi'n deud our work? Dim treigliad, ein gwaith. A sut da chi'n deud your work mwy nag un person? Eich gwaith. A their work, ei gwaith. Felly, y gair da ni'n deud am to be born ydy
geni. Iawn? Ac yn Gymraeg, os da chi eisiau dweud I was born, da chi'n dweud beth sydd yn Saesneg I had my being born. Iawn? Ond dyma sut da ni'n dweud yn Gymraeg. Mi ges I fy ngeni. Cos G. Mi ges I fy ngeni. Triwch chi. Mi ges I fy ngeni. Iawn? Mi ges I fy ngeni. You were born. Mi ges ti dy eni. Ie, fel iawn, dy waith. Iawn? Mi ges ti dy eni. Triwch chi. Mi ges ti dy eni. Iawn? Dyn, treigliad meddwl. Mi gath o ei eni. Triwch chi. Mi gath o ei eni. Wedyn, does na ddim treigliad. Iawn? Efo merch, mi gath hi ei geni. Iawn? Triwch chi. Mi gath hi ei geni. Hapus? Iawn? Hefo ni, chi a nhw, dim treigliad. Mi geithon ni ein geni. Mi geithon ni ein geni. Mi geithoch chi eich geni. Mi geithoch chi eich geni. A mi geithon nhw ei geni. Mi geithon nhw ei geni. Iawn? O'r gorau? Felly dwi'n mynd i ddeud lle ges I fy ngeni rwan. Mi ges I fy ngeni ym Mangor. Ym Mangor. Iawn? Mi ges I fy ngeni ym Mangor. Beth am Catherine Zeta-Jones? Mi gath hi ei geni yn Abertawe. Beth am Tom Jones? Mi gath o ei eni ym Mhontypridd. Iawn? Lle ges di dy eni? Dydwch? Mi ges I fy ngeni yn... Iawn? Hapus? Felly, dyna ni, mi ges I fy ngeni. Rwan, mae yna un ferf arall yn yr uned yma, a hwnna ydy magu. Magu, to be brought up. Iawn? Rwan ta. Efo fy, dim treigliad. Mi ges I fy magu. Iawn? Mi ges I fy magu yn Sir y Fflint, yng Ngogledd Cymru. Iawn? Mi ges I fy magu. Ar gorau. Mi ges ti dy, treigliad meddal, fagu. Mi ges ti dy fagu. Meddyliwch am, rhywbeth yn dechrau efo m. Fy mam, dy fam. Wedyn ei fam, felly, mi gath o ei fagu. Mi gath hi ei magu, dim treigliad. A wedyn lluosog, dim treigliad. Mi geithon ni ein magu, mi geithoch chi eich magu, mi geithon nhw ei magu. Iawn? Felly mi ges I fy magu, mi ges di dy fagu, mi gath o ei fagu, mi gath hi ei magu, mi geithon ni ein magu, mi geithoch chi eich magu, a mi geithon nhw ei magu. Iawn. Yn y cwrs nesaf, cwrs canolradd, mi newch chi ddysgu pethau fel I was paid, he was arrested, a lot o bethau fel yna. Ond ar hyn o bryd, da ni'n cadw at mi ges I fy ngeni, mi ges I fy magu. A dyna ni uned 5. Iawn? Os da chi'n hoffi'r fideos yma, cofiwch bod nhw ar YouTube Dysgu Cymraeg.
Welai chi yn uned 6. Hwyl!